laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, ayyuha al-ikhwa, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ما زلنا في مواصلة هذه السلسلة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلها نافعا لعباده، إنه جل جلاله وعز كماله يتولى هداية عباده. على هذه السلسلة هي سلسلة موقف العلماء من فتنة التجريح، ونحن اليوم مع أصل من أصول أهل السنة والجماعة قد خالف هذا الأصل غلاة التجريح. هذا الأصل أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو العدل والإنصاف مع الموافق والمخالف. فإن غلاة التجريح قد خالفوا هذا الأصل خلافا صريحا، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا يأتي الله تبارك وتعالى إن جولين لادون صلى الله عليه وآله وسلم. نسلمني وسلمنا نغو إسلام نغو حندو دون، ونسلمنا نغو جلد ونندسي بمود جلبه. هذا ينسيرالي جوكي تغل نغو جولكو والنغو fuɗɗi ɗen soggude fi darande ɓeeɗo karamokoɓe yeeso ndeɗo fedde wi'etende gulatu tajrih, woni lugginotoɓe ɓurtina ka barmingol teddude yimɓe ɓen sabu luutondirgol maɓɓe e faamuji maɓɓe ɗin. karamokoɓe daranike ɗum, en yi'i ɗum. Cheikh Bakir Abdullahi Abu Zaydin rahimahullahu nde ɓe immani ɗum ɓe windu deftere heerinde ɓe inni nde tasnifu nnasi bayna aldanni wal yaqin. Cheikh Abdul Muhsin Abbad al-Badri kadi nde windi wonde ɓe inni nde rifqan ahla sunna bi ahli sunna. Cheikh Ahmadul Marsi al-Sharif kamɓe kadi nde ɓe darani nde ɗo fedde ɓe winduno deftere fi rentingol e faamuji e huttaji ndeɗo fedde ɓe inni nde mahlan ya gulata tajrih. ɗum ɗo si tindina e wondema faamuji ndeɗo fedde no hana wattanede hakkil, woni lugginagol e yaawugol yaltingol yimɓe sunna ɓen ka nder sunna, e yaawugol ñaawugol neɗɗo on ko fasikijo, ma ɗum yaawugol jammugol mo jammore ɓoylinde. wiɗen hande hiɗen wondi e aslu bindere wotere jeyande bindeje ahlu sunna wal jamaa ɗe ɓe fotti e muɗum ndeɗo fedde wi'etende gulatu tajrih. ɓe lundike oɗo aslu. hiɗen toro allahu tabaraka wa ta'ala nde o nattata en ka diina makko nattande labande, o holla en gonga, o newnana en jokkugol ɗum, o holla en mere, o newnana en pottagol. ko hombo woni on aslu? woni no jeeya usulu ahli sunna wal jamaa al adlu wal insaf ma al muwafiq wal mukhalif. no jeeya e nunɗal, no jeeya e bindeje ahli sunna wal jamaa, nunɗugol e laaɓugol reedu, wondude e kala wonɗo o woni hawrondirɗo e maɗa wo, o woni lundiɗo e maɗa wo, hino harmi ka toñamo, hino waɗɗi e dow maɗa ka nunɗa e makko. o ko aslu mo tawata ahlu sunna wal jamaa fotti e makko. nde ɗo fedde wiyetende gulatu tajrih, ɓe ari ɓe lundike on ɗon asl, ko ɗum woni sabu ko rimi oɗo alghuluwu fil jarh, lugginagol yaawa ka barmingol teddule karmo koɓɓe nge noddanoɓe joomi meɗen ɓen. hino jeeya wa min anfasi kalami cheikh al islam ibni taymiyata rahimahullah fi hadha al asl كما في كتابه منهاج السنة النبوية في نقض كلام الرافضة القدرية بماك كمجلد نيبو: ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم
wa ahabbahu wa walahu wa a'ta alhaqqa haqqahu fayu'azzimu alhaqqa wa yarhamu alkhalqa wa ya'lamu anna arrajula alwahida takunu lahu hasanatun wa sayyi'at fayuhmadu wa yudhamm wa yuthabu wa yu'aqab wa yuhabbu min wajhin wa yubghadu min wajhin. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقه. إذن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة خالفهم فيها الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله emake ka minhaju sunna ka mujalladu nayaɓo sengoɗerol temeɗɗe joyi e capanɗe nayi e tati ɓe maki waman salaka kala on naatuɗo tariqal i'tidali laawol yerondirgol ngol nunɗal ngal si o woni ɗon azama o mawninayi man yastahiqu ta'zim on handuɗo e mawninede wa ahabbahu o yiɗa on handuɗo e mawninede wa walahu o hefta e makko o wonda e makko wa a'ta alhaqqa haqqahu o jonnita jon haqqe fof haqqe mum o jonnita goonga yimɓe mum si o waɗi ɗum fa yu'azzimu alhaqqa o mawninay goonga mo joomi men addi on wa yarhama alkhalqa o yurmina tagore joomi meɗen nden wonɓe faljude ɓen e on ɗon goonga wa ya'lama o anda wondema kanko neɗɗo naatuɗo tariqal i'tidali on wondema anna arrajula alwahida gorko gooto on neɗɗo gooto on takunu lahu hino laatanomo hasanatun moƴƴereeji wa sayyi'atun e boneeji ɗi tumbonira e makko fa yuhmad o wacce sabu moƴƴereeji ɗi o mari ɗin wa yudham o ŋiñe sabu boneeji ɗi o mari ɗin wa yusaabu o yoɓe sabu baraji ɗi o mari ɗin wa yu'aqabu o lettire sabu boneeji ɗi o mari ɗin wa yuhabbu o yiɗire min wajihin bange nokku ka o mari sabu ko o mari kon e moƴƴereeji wa yubghadu o tikkane min wajihin e bange sabu ko o mari kon e bakkatuuji jillindirangol neɗɗo gooto on mooɓindirana mo ɗiɗo ɓe maaki haala ko ɗum ɗo huwa woni madhabu laawol ahli sunnati wal jama'a ko ɗum ɗo ni laawol maɓɓe ngol kamɓe khilafan ɗum ɗo non no lundi hiɓe lundi lil khawarij ɓeeɗo wiyeteɓe khawarij wal mu'tazila e ɓeeɗo wiyeteɓe mu'tazila waman wafaqahum e kala arɗo hawrodiri e maɓɓe e ɗin ɗon faamuji maɓɓe faamugol neɗɗo gooto on koyo jogo moƴƴereeji tu o nafitore o jogo boneeji o hawke ko khawarije mu'tazila jogi nden finde waman wafaqahum ko waɗi kamɓe ɓe jaɓa annal imana yatajazza ɓe jaɓa hino fecco ɓe wi iman al iman kullun ida dhahaba ba'duhu dhahaba kulluhu si yego e mum yehi tum haray fof yehori ɓe ronki faamude ka ahlu sunna wal jama'a hiɓe jaɓi anna al imana yazidu wa yanqus summa anna al imana yatajazza yadhhabu ba'duhu wa yabqa ba'duhu wa kadhalika as-salafiyya yataba'ad wa yatajazza yadhhabu ba'duhu wa yabqa ba'duhu si tawi noon neɗɗon jaɓaali ɗum ɗo o heddorta hande kadi mo o nafitorta ko waɗi o heɓata mo faljata haray almuhim ino jeeya e usulu ahli sunna wal jama'a tawgol hiɓe jaɓi neɗɗo gooto gorko gooto ma sonnaajo gooto hino tumbodira e makko moƴƴere e bone si ɗum ɗo tumbodirayi e makko o waccirte moƴƴere nden o ŋiñire bone on o yoɓire moƴƴere nden o lettire bimana bone on o yiɗire sabu moƴƴere nden o añire sabu bone on bimana o yiɗete e bange mooɓindirantemo yoɓeede e lettede mooɓindirantemo yiɗeede e tikkaneede kanko gooto on tu ko sali ɗum ko alkhawarij wal mu'tazila
e kala arɗo ɓaawo maɓɓe faamondiri e maɓɓe nguuɗo faamu. haray si en darti tan yeggito ono aslu cheikhul islam ka yewti ɗum hari ko ruttugol arrawafida ɓe woni ɓe maake kamɓe kadi haa jooni cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullah ka deftere maɓɓe wiyetende nden al istiqama ɓe maaki wa umuru nnasi tastaqimu fi duniya ma al adl wo fiyakuuji yimɓe ɓen ka aduna ɗo ko ɗi feewirta ɗi tabita ko wondude nunɗal to nunɗal ka ala wo haray boni alladi ngal nunɗal ngal tawata qad yakunu fihi l ishtirak hawtugol no tumbodiray ɗum fi badi anwa'i l ism no yoga e nooneji bakkatuji akthar mimma yastaqimu ma aldulm ɗon bimana hara bakkatuji no ton tooñe ala ton fiyakuuji ɗin hino ñiiɓa ɓuri si tawi bakkatuji ala tooñe hino ton wonande tagore joomi meɗen nden ko ɗum si tawi ɓe maaki ma aldulmi fi lhuquqi tooñugol ngol kanka haqqeji yimɓe ɓen ñinnata gurnan aduna ɗan wa in lam yastarik fi l ism hay si tawi tawtaali ɗon bakkatu ko ɗum si ɓe maaki kamɓe cheikhul islam ibnu taymiya inna allaha yuqimu dawlata al adila joomi men tiiɗinay sembina wallito saare kala saare nde yimɓe mum nunɗi hakkunde muɗum wa in kanat kafira hay si tawi yimɓe saare nden ko heeferaɓe joomi men tiiɗinayɓe e gurdam maɓɓe ɗan kañum gurdam ɗan yeɓatako madama hiɓe nunɗi hakkunde maɓɓe tooñe ala hakkunde maɓɓe wonon wala yuqimu zalima joomi men ñinnata tiiɗina saare kala saare tooñayde wa in kanat muslima hay si yimɓe saare nden ko julɓe ilan piiji ɗin ko ñiiɓirta ko al adl wal istiqama ñiiɓugol e nunɗugol ino jeeya ko joomi men accirta yimɓe ɓen ino jeeya ko joomi men montirta yimɓe ɓen tooñe ɗen hakkunde maɓɓe ko ɗum ɓe maaki wa dhalika anna al adla nunɗal ngal ko ɗum woni nidamu kulli shay'in kala ko yiiɗen yahay si yehi ko yuɓɓi ɗum haa yehi ko nunɗal si nunɗal ala haray moƴƴa ɓe maaki fa ida uqima amru dunia si tawi fiyaake aduna darnirama bila adl qamat daroka si tawi tun faalaɓe aduna ɓen ɓe mahiri gurdan aduna ɗan hakkunde maɓɓe nunɗal gurdan ɗan tabite si tawi julɓe ɓen faalama naɓirde aduna muɗum on tooñidirgol ɓe yaata hay nokku ɓe maaki wa in lam yakun li sahibiha fi ddini min khalaq nunɗuɗo joomi men hino tiiɗinamo e ko o faala heɓude ko madama o ala tooñude tagore makko nden hay si tawi o ala geɓal ka diina wono wamata lam takkum bila adl yer wonon ka saare nden jaɓaali ñiiɓirde nunɗal hay si ko ɓe julɓe lam takkum ɓe tabitata ɓe heɓata ko ɓe ɗaɓɓi ko waɗi bakkatuji ɗin hakkunde jiyaɓe ɓen e joomi me en e bakkatuji ɗin hakkunde jiyaɓe ɓen hakkunde maɓɓe hiɗi ɓurdi doole bakkatuji ɗin hakkunde jiyaɓe ɓen e joomi me en jiyaɗon ko joomi men toroto ɗum o yaafo ko kanko kadi woni yaafotoɗo ko waɗeteko jiyaɓe ɓen haqqeji maɓɓe ɗin ko ma ɓe tore ɓe yaafo ma ɗum itte ka moƴƴereji ɗin ɓe hetta yaafagol ngol noon fof ko aduna ɗo wonata mo yaafaki ha maayo o yaafoyta ko ñande darngal ko goto tun woni yaafotoɗo ton joomi men tun kala mo a yaafinaki ɗo ha maayu ɗo daroyɗon darngal ala mo toroytoɗa ton yaafuye o yaafoma on ala ko joomi men tun heerori ɓe maki wa in kana li sahibiha fi l imani ma yujza bihi fi l akhira wo hay si tawi neɗɗo wonɗo tooñude on hino wondi e gonɗinal ngal tawata himo waawa yoɓoyeede baraji maggal darngal kono si o nunɗaali e tagore joomi meɗen nden ko o faala naɓude e aduna kon yahantamo yahata few idan hino jeeya e asl min usuli ahli sunna wal jamaa al adl wal insaf ma al mukhalif
wal muwafiq nunɗa feewa ka konngol e ka gollodiral wondude e kala wonɗo ko an andi on ɗon mo wonɗa yewɓi mana gollodirde komo hawtuɗa diina e faamu kaako mo luutodirɗa diina e faamu wa ala kullin dagata ko toñugol tagore joomi meɗen joomi men wi'i ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadalamu mi harmini tooñe e am min ko min ɓuri on marde doole mi waɗi tooñe ɗen hakkunde mon koko harmi wata on tooñidir hakkunde moɗon dagata ko tooñe abadan joomen no ɗuuɗi ko wiyata la yahdi alqawma alzalimin wallahi la yuhibbu alzalimin ɗum no ɗuuɗi on ɗon ko nakira kala naatuɗo e tooñe o naatay e on kambaɗo o woni julɗo o woni kefeerowo joomen yiɗa tooñe o tooñe ɗen dagata ko ala kulli haal ko ɗum si tawi imam ibnu rajab alhanbali rahimahullahu ta'ala ɓe maake ka deftere maɓɓe muqaddima wi'eteende qawaid woni tahriru lqawaid wa taqriru lfawaid ɓe maaki walmunsifu man igtafara qalila khata'i lmar'i fi kathiri sawabihi ɓe maaki ɗon anndi ko mboni nunɗuɗo ko kala waawuɗo surrande neɗɗo faljere hoye makko seeɗa hoy e nder sawabuji hawritanɗe makko ɗuuɗuɗe wona yaltinowo faljere hoye neɗɗo gokkoyni e nder maayo moƴƴereeji o saaka koye bone hoy ɗon o buuma ngoɗo maayo moƴƴere on ngo laaɓa reedu ko waɗi alaabo faljata ɓe maaki ko woni laaɓuɗo reedu man igtafara qalila khata'i lmar'i ko kala waawɗo surrande neɗɗo faljere makko seeɗaare fi kathiri sawabihi e nder hawritanɗe makko ɗuuɗuɗe aray ko ɗum si tawi imamu dhahabiyu rahimahullahu ta'ala kamɓe kadi ɓe maaki walaw anna kulla man akhta'a fi ijtihadihi ma'a sihhati imanihi wa tawakhihi ittiba' alhaq ahdarnahu wa badda'nahu laqalla man yaslamu min al-a'imma ma'ana rahimallahu al-jami'a bimannihi wa bikaramihi kasiyaru alamin nubala imamu dhahabi ɓe maaki walaw anna sinno tawno kulla man akhta'a kala faljuɗo fi ijtihadihi ka tinnaare makko ma sihhati imanihi wondude sellugol gonɗinal makko wa tawakhihi e faanditagol makko ittiba alhaqqi jokkugol goonga on hara himo mari imanu selluɗo himo mari faandunde labande jokkugol goonga kono o hawritaali e goonga on si tawno kala faljuɗo e ɓeeɗo ahdarnahu en liɓi fi makko wa badda'nahu en yaltinimo ka sunna si en jogino ngol laawol ko ngolle laawol wulatu tajrihi jogi kañum ko ngol ɓe jogi faljuɗo wo ɓe liɓay fi makko ɓe jaasina fi makko heddorta ko nafitorte imamu dhahabi ɓe maaki si en jogino ngol laawol enen la kalla fanɗayno man yaslamu on hisaynoɗo daɗa minal a'immati ardiɓe ɓen ka diina e gandal ma'ana wondude men daɗaynoɗo ɗuuɗata wano hande woniri daɗuɗo ɗuuɗa hombo daɗi hande karamo koɓe sunna hande noddanoɓe joomi me en ko njelo daɗi hande ko njelo hiseɓe wulatu tajrih kon nu haɗi yimɓe ɓen daɗa kon nu haɗi yimɓe ɓen hisa ko laawol ngol imamu dhahabi maakingol si en naatunongol daɗaynoɓe ɓen fanɗay ko ngol ɗo non naata awa daɗoɓe ɓen ɗuuɗata imamu dhahabi yewtino ɗum law on e yii law hinom ko ɗum ɓe udditiri ko harfu imtina'in limtina'in wano nelaɗon ɓe makiri law sami'u la sa'iqu en faami maɗum lawla an tadafanu law e lawla ka ari e piiji ɗin wo haray siko potti hikki e law on kon memama tum law on pottoto ko hula kon ara yana si tawno en naatino e laawol kala faljuɗo e karamo koɓe tinnotoɓe ɓe wondude sellude iman e faanagol goonga o falji goonga on tun e liɗi fi makko
en yaltinimo ka sunna si en naatuɗo ngol laawol hisaynooɓe ɓen ɗuuɗataano e juuɗe men ka karamokoɓe ɓen ko hadi hannde hisooɓe ɓen ɗuuɗa ko ngol laawol naata yo allah hon yaltingen e maggol ko waɗi hannde neɗɗo naa waɗuɗo biɗa tum woni biɗa yankoojo hannde si neɗɗo waɗi biɗa hannde ɓe konta mo biɗa yankoojo si goɗɗo wacci on ɗon ɓe wattay mo biɗa yankoojo si goɗɗo ñaawaali on ɗon ko biɗa yankoojo ɓe wattay on ɗon kadi biɗa yankoojo anndi jooni ko waɗinta neɗɗo biɗa kon ɗuuɗi ɓe maaki imamu zahabi kamɓe ɓe maaki rahimallahu ljamia yo allah hon yurmin fof wonɓe hawritude ɓen e wonɓe faayude ɓen fof ko goonga faala yo allah on hawtu fof yurmina bimannihi wa karamihi ko ɗum ɗo haanani en haana naatude sendude ka joomi men jaɓi yaafagol joomi men o wi'ano rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana joomi si men falji ma men yeggiti e ko fawɗa men ko ta nangitir men bakkatu mum on o wi fa'altu mi waɗani on ɗum enen hannde goɗɗo naayo falju so falji tun haray o bonni si o bonni tun haray ko yo yaltuga ɗum haray feewali ko ɗum si tawi imamu ibnul qayyim kamɓe kadi ɓe maaki ka deftere maɓɓe wiyetende a'lamul muwaqqi'in ma ɗum i'lamul muwaqqi'in karamo koɓɓen hino lurri masugol oɗo hamza ko ley o masirte ka ko dow o masirte jaɓoɓe mo masirgol a'lamu dow on ko ɓe faami ko ala maaneji yottinoɓe diina joomi meɗen kan ko ni ɓe wata wiyete a'lam wiyoɓe ɓen i'lam haray ko feññinande yottinanoɓe diina meɗen kan woni e nder deftere nden woɓɓe waɗa i'lamu muwaqqi'in woɓɓe na a'lamu muwaqqi'in almuhim deftere nden ko nde yewtata ko piiji ɗuuɗuɗi tentini fii needi landede e landagol e jaabeede e jaabagol ko ɗum ɗo nde wonta mo jalladi jeɗi inde njanɗi moƴƴa wa yaqulu l'imam ibne alqayim rahimahullahu ta'ala ɓe maaki hiɓe anndina ɓural ɓeeɗo moƴƴuɓe wo marifatu fadli l a'immati al islam wa maqadirihim wa huquqihim wa maratibihim wo hiɓe faala en anndinde martabaji ɓe faala en anndinde martabaji karamokoɓe islamu ɓen e teddule maɓɓe ɗen e haqqeji maɓɓe ɗi e martabaji maɓɓe ɗi wa anna fadlahum wa ilmahum gandal maɓɓe ngal e laaɓal maɓɓe reeɗungal wa nushahum lillahi e laaɓal ngol ɓe joomi men wa rasulihi la yujibu wo ɗum ɗon waɗɗinta qabula jaɓugol kullama qaaluhu kala ko ɓe wowli ɗo ma jogitoɗen ɗum ɗo kadi ko aslun min usuli ahli sunna wal jamaa karamo koɓe diina ɓen martabaji ɗi ɓe mari ɗi teddule ɗe ɓe mari ɗen daranagol diina ko ɓe jokki kon laaɓalngol mofte nelaaɗo ɗen ko ɓe jokki kon ɗum ɗon waɗɗinta jaɓugol kala ko ɓe wowli haysi hawrodiraali e goonga ɗum waɗɗinta ɗum tinnaare maɓɓe nden waɗɗinta ɗum e dow mofte ɗen wama waqa fi fatawihim wo kala noon kadi ko ari yande ka fatawaji maɓɓe min almasaili immorde e lande allati khafiya alayhim ɗum ko tawta suuɗike e dow maɓɓe fiha e mum ma jaa bihi rasul alayhi salatu wassalam hara ko nelaɗon addi kon weeɓitanaaki ɓe e ɗum ɗon ɓe wowli konngol ka tinnaare hara ngol luutondiri e ko nelaaɗo on addi ko ɓe humpitaaki kon taw fa qaalu bi mablagi ilmihim ɓe wowli ɗon embere ko ɓe faami kon nden ñannde hara wal haqu fi khilafiha hara ko nelaaɗon addi kon kañum no lundi ɗum ɗon wo ngal ɗo gollal kadi la yujibu waɗɗinta itraha bugagol hawka aqwalahum konguɗi maɓɓe ɗin jumlatan fo hay ko hawriti ko ɗum jaɓataake wa tanaqqusuhum e ɗuytugol ɓe wal waqi'atu fihim e yanugol e maɓɓe imam ibnul qayyim ɓe maaki fa hadani ɗiɗo laawi ɗiɗi
tarafani ko laawi ɗiɗi jaa'irani ooñi ɗi pottiti anil kasdiga e sawaba on. awa yiya joni sawaba on honto woni ɓe maaki teddule karamokoɓe ɓen e moƴƴereji maɓɓe ɗin e tinnareji maɓɓe ɗin e wakkilare maɓɓe nden waɗɗinta yo julɓe ɓen jaɓu kaɓe falji kon gollitina ɗum jaɓatake wakkilare maɓɓe nden e tinnare maɓɓe nden ka haaɗini ɓe ɗon si ɓe waɗi ka diina ko lundi diina kan wondude sellugol gonɗinal e faadagol hawritugol moƴƴere kono ɓe hawritali e moƴƴere nden nden faljere maɓɓe ɗon kadi waɗɗinta hawkugol ko ɓe moƴƴini kon fof ɗum jaɓatake nden ɗon faljere kadi waɗɗinta jaasingol fii maɓɓe gila ɗon ɗum ɗon jaɓatake imam ibnul qayyim ɓe maaki yiɗugol neɗɗo haa jaɓa faljere makko ɓayɗa yiɗimo ko laawol oñingol ko tariqun jaari hawkugol moƴƴere neɗɗo sabu o falji ma sabu himo mettama ko laawol oñingol non kadi ko honto peewal ngal woni ɓe maaki wa qasdu sabili baynahuma joomi men wi'uno wa alallahi qasdu sabili wa minha jair ko ngal on aya ɗoni firtirde ɗo karamo koɓe ɓe ɓe maaki laawol feewugol ngol ko hontongol woni hingol hakkunde ɗo hingol hakkunde angal jaɓugol faljereji maɓɓe ɗi sabu martabaji maɓɓe ɗi e angal ruttugol moƴƴereji maɓɓe ɗi sabu faljereji maɓɓe ɗi sawabu on ko ɗon woni wopuno ɗo wo o wopi ɓe maaki enen ahlu sunna wal jamaa fala nu assimu goɗɗo faljata to wi'en o bakkon ɗinni wala nu assimu en wi'ata kaari faljata ɓay himo tinni hiɗen ɗo faljuɗo wo yalti en suusata ɗum kaari ɓayno tinni o faljata en suusata ɗum konto woneten hakkunde ɗon ka o hawritito jaɓe ka o faljito yi'e accen ɗon wondude teddingol mo e jaɓangol mo ka o hawritito ko ɗo tun woni kasdu sabil yaltuɗo ɗo wo haray o naati e jairun oñingal ila an qala ha imam ibnul qayyim ɓe maaki waman lahu ilmun bilshar'i walwaqi'u ya'lamu qat'an anna arrajula aljalila alladhi lahu fi lislami qadamun salihun wa atharun hasana wa huwa min alislami wa ahlihi bimakanin qad yakunu minhu alhafwa wazalla huwa fiha ma'zur bal wa ma'jur lijtihadihi fala yajuzu an yuttaba'a fiha wala yajuzu kadi an tuhdara makanatuhu wa imamatuhu wa manzilatuhu fi qulubi almuslimin gulatu tajrihi lundike oɗo asl bisaraha hada aslu min usuli ahli sunna wal jamaa imam ibnul qayyim ɓe maaki kala jogiiɗo gandal seeɗa gandal sharia hara ko fewni yaasi kon hino andi ko yaasi on fof hino andi pellet neɗɗo gorko tedduɗo ka diina on mo tawata himo mari ka diina teppere tiiɗude himo mari batteji labaɗi seedaɗi gollangol islam e wallitagol yimɓe islam yimɓe islamu no woodi ka ɗetti o waɗi mo hiɓe teddinimo pelleti hino anda ngal ɗo teddungal haɗata o falja woosi oɗo non falji ma o mortike mortande e faljere nde tawata kanko himo mari nganto e ɗum ɗon ko waɗi ko o tinniɗo si o hawritimo mari baraji ɗiɗi si ko tinniɗo si o faljimo mari baraji gooto si ɗum ɗo timmi haray dagata ko few nde jokketemmo e nden faljere nde o falji o morti ɗon dagata ko kadi few nde liɓeten fii makko tippinen martaba makko on tippinen alda imamaku makko ngun itten bote e makko ka ɓerɗe julɓe ɓen hollen julɓe ɓen gila hande o wona o fus ɓe maaki ɗum dagata ko few hada aslun
min usuli ahli sunna wal jamaa. Gulatu tajrihi khalafu hadha bisaraha, koko laaɓi boy kamɓe ko moƴƴuɗo tum ma bonɗo tum woodi, bonɗo marɗo moƴƴere marɗo bone alaka maɓɓe. Joomi men le wiɗi e suratu tawba ino e maɓɓe yimɓe ɓen fi tabuk o wi a khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an o wi asa llahu an yatuba alayhi. ayi o wi ɓeɗo ɓe tummindiri moƴƴere nde ɓe attino gollude nden ɓe wattiɗon bone hande ko ɓe sali yahude ko, kono miɗo wawi ɓe yafanade bone on sabu moƴƴere nde. enen noon si en faami mo jillidiri bone e moƴƴere e mu'um haray ko sakkitorto ko hawkeede, joomi men wi ko sakkitorto ko yaafeede, haray ko on to fokkitude ɗon feewaali. ko ɗum si tawi hino jeeya ko ɓe hanɗen ɓeydude hakkil e mu'um ɗiɗo konnguɗi ɓeeɗo karamokoɓe. cheikhul islam ibnu taymiyata huwa afdalu man harrara manhaja salaf. manhaju salaf ko wona dogeede bake e mum ko anto cheikhul islam ibnu taymiyata arde hari ɗum no waɗa tahrir, kono ko ɓe waɗi tahriru kon sifa mum hari waɗaka. nde ɓe feƴƴi artuɗo wo taw wawata ɓeydude laɓɓi mana seɗude ɗum ha naada ton ko naati kon fof yaltina ton ko yalti kon fof. afdalu man harrara manhaja huwa ibnu taymiya. joni noon e yikoɓe maake konɗa nane neɗɗo gooto moƴƴere bone no tumbodira e makko, no tumbodira e makko, o yiɗire moƴƴere nden o tikkirane bone o fof yaha. hara moƴƴere nden waɗɗinali jaɓugol faljere nden bone o waɗɗinali hawkugol sawaba o. sen jogi ke ngol laawol ɗon hara en naati e laawol jair. baldaren imamu zahabi ka siyaru alamin nubala hiɓe yewta fi gulat, ɓe gandi gulat fi kulli ta'ifa gulatuhu ko ɓurtimɓe ɓen e mum. ko ɗum si tawi cheikh ahmadul marsi ɓe jammi ndeɗo fedde gulatu tajrih, ɓurtimɓe ɓen ka waɗugol jarh. ɓe gandi jarhu ko damal, taadil ko damal jeyangal ka islam, kono humu galaw fihi, ɓe lugginike ka jarhu ɓe feƴƴitoyi, ɓe lugginike ka taadilu ɓe feƴƴitoyi. en aroya yi'ugol ko honto kadi ɓe ɓurtini ka bange taadil. imamu zahabi ɓe maaki gulatul mu'tazila, hiɗen andi nde fedde harana mu'tazila tun kadi ko gulatuhum ɓurɓe lugginade maɓɓe laawol ngol. wa gulatu shi'a e ɓurɓe lugginade e shi'a ɓen. wa gulatul hanabila e ɓurɓe lugginade e madhabu hanbaliya ɓen, hara ko jogiiɓe piɓe ɗe tawata wana piɓe ahlu sunna wal jamaa, kono hara madhabu maɓɓe on ko hanbaliya. wa gulatul asha'ira e ɓe lugginiɓe o madhab tariqa al asha'ira ɓe maaki wa gulatul murji'a e lugginiɓe ngol ɗo laawol. wa gulatul jahmiya e lugginiɓe ngol ɗo laawol. wa gulatul karamiya e lugginiɓe ngol ɗo kadi ko laawol go. imamu zahabi ɓe maaki ɓeeɗo ɓe foppu maɓɓe kad majat bihimu duniya, aduna jillodiri e maɓɓe ɓe foppu maɓɓe. wa kasuru ɓe ɗuuɗi kadi, hiɓe ɗuuɗi kadi ɓe fanɗa. imamu zahabi ɓaawo ɗum ɓe maaki wa fihim hino noon e ɓeeɗo foppu maɓɓe ɓe tawata azkiya ko sewɓe faamu. wa ubbad e ɗuuɗuɓe dewal. wa ulama e lugguɓe e gandal islam. ene tawgol ɓeeɗo ko ɓe gulat, haɗi imamu zahabi qirritanagol ɓe moƴƴere wonde e maɓɓe nden. ene alghuluwu ɗum koko manta. jawmi ngo wi la taghlu fi dinikum, koko haɗa nelaɗo ɓe maki iyakum wal ghuluwa, rente lugginagol. imamu zahabi jaɓi ɓeeɗo ko ɓe gulatun, ko ɓe lugginiɓe e laawi maɓɓe ɗin haa ɓe woɗɗoyi. ɓe maki haɗali noon mi yeeto on hino e maɓɓe azkiya sewɓe faamu, hino e maɓɓe ubbad ɗuuɗuɓe dewal, hino e maɓɓe kadi ulama janguɓe tigiri.
ɓe maki nasalullah al afwa wal maghfira hiɗen toro allah subhanahu wa taala nde yafanto en o yafano li ahli tawhid wo nabra'u hiɗen potto enen doga ilallahi doga minal hawa rento ɗeɗo beleɗe wal bida e bida'aji sincaɗi wo wa nuhibbu sunnata wa ahliha hiɗen yiɗa sunna yimɓe mum wa nuhibbu l alima hiɗen yiɗa kadi gando ala ma fihi embere konko woni e makko minal ittiba'i jokkugol sunna en yiɗa mo yer ɗum hay si tawi mo mari ko wana ɗum en yiɗa e mo yer ko woni kon e makko e jokkugol sunna wa sifatul hamida e yer ko woni kon e makko e sifaji labaɗi yettiniɗi wo wala no hibbu en yiɗata non dey mabtudi a fihi konko tawta fuɗɗitama e mum e konko fuɗɗite mum hay si tawi bi ta'wilin sayirin bimana fuɗɗande nden firo wawaygo famude ɗum no jaɓi ɗum kono si tawi hawrita en jokkata ɗum fi makko kanko ɓe maki noon haala kan gasi hulasa on ɓe fermi kamɓe atti yewtude ɗum qa'ida ɓe maki innamal ibratu bi kasratil mahasini ɓe maki ko taskotoɗen e yimɓe ɓen ko ɗuɗugol moƴƴereji ɗi mo moƴƴereji mun ɗin ɗuuɗi wo ɓuri faljereji mun ɗin ko moƴƴereji ɗin o jogitorte o ñaawire ene hande ko ni jokkira bone hun gootu no wawi bonnande neɗɗo ayiye karamo koɓe goo e salaf hiɓe yewta moƴƴereji maɓɓe ɓe yewta faljereji maɓɓe haa ɓe tummidira fof wono imamu zahabi waɗirta ɓe inna tigiri ɗo e yii faljereji ɗin no ga ko jani kadi kono e yii golle ɗen kadi hiɗe ɗuuɗi ɓe inni tigiri ferminen yewtere nden e haqqe oɗo karamo koojo ida balaga al ma'u qullatayni lam yahmilil khabatha si ndiyan ɗam woodi ka hewti soɓe si tuppike e nder muɗum battinta e ndiyan ɗam konno ɗum ɗo firti am si neɗɗo woodi ka hewti e nokkugo e gollangol diina faljere hoye makko go wawata bonnandemo konko o gollali diina ɗon hay so enen noon en bonnay ka bonnay owe en wata wiide oɗo ko kurkani islamu kon fof atto o faljude faljere makko nden ari yooli ɗum fof wata nafitore kaɗen wawide ɗum jon noon wula to tajiri ko ngol laawol ɓe jogi cheikh ahmadul marsi ɓe maaki ɓe faala weeɓitande yimɓe ɓen taw anda ngol ɗo laawol si ngol andaka bi saraha ngol hoday jogitoɗen qa'ida innamal ibra ko bi kasratil mahasin neɗɗo ko taskorte ko golli bi mana ko yo peesane ɓe gandi no jeeya ko ɓe dogata e ngaro e yugol ka subuhatuji wal jawabu anha yugol almuwasanat ɓe wi si en darti konngol imamu zahabi ngol ɗo kaɓe wiɗo innamal ibratu bi kasratil mahasin ɓe maaki ɓe tindini ɗon wondema anna min qawaidi ahli sunnati wal jamaa fi ta'amuli ma'a ahta'i al-ulama'i wad-du'ati wa huwa al-muwazanatu bayna al-ijabiyat was-salbiyat wal-mahasin wal-masawi fama min alimin wala sharifin illa wa lahu akhta'un wa zallat kane waydanɗe ɗum ala ɓe maaki imamu zahabi holli en ɗo nde tawnoɓe makanen ɗa hulatu homɓe aljahmiya hulatu murji'a hulatu asha'ira hulatu ɓe addiɓe ɓe fof ɓe wi kadi wondude ɗum wa fihim azkiya hino e maɓɓe kadi ubbad hino e maɓɓe kadi ulama gotunge ɗiɗo ko waccore neɗɗo ka ko aybingol mo wi'ugol kaari ko haalin fil jahmiya ko waccugol mo ka ko aybingol mo ɓe tummidiranama ɗum ɓe maaki awa usulu ahli sunna wal jamaa no jaɓi wondema almuwasana bayna al ijabiyat wa salbiyat peesana neɗɗo on hakkunde hawritanɗe makko ɗen e faljereji makko ɗin wal mahasin labaɗi makko ɗin wal masawi e kaanuɗi makko ɗin ɓe maaki faamen fama min alimin ala karamokojo hay e gooto wala sharifin wona tedduɗo hay e gooto illa wa lahu akhta'un wa zallat sina himo mari mortanɗe himo mari faljereji ɓe maaki famina zulmi lbayyini hino jeeya e faljere laaɓude feeñude an nuhdira ilma l ulama'i nde hawketen gandal karamo koɓe ɓen wa da'wata du'ati
e noddandu noddoɓe ɓen li mujarradi ahta'in wa zallat sabu faljere e mortere nde ɓe yani e muɗum tun en faamali wondema falkamalu lillahi wahdahu bimana kawral hawritugol ko ɗaɓɓa kon ko joomi men tun jogii ɗum bimana mi'a bil mi'a kamal timmal wellitangal ko joomi men heerori reenede e faljugol ko nelaɓe ɓen heerori heddiɗo fof ɗo himo naati sengol e hadis wiwɗo kullu bni adama khatta'u ma o sona leyɗo waɗi lafdu kul ko min alfadi l umum ɓe maki noon wa khayru lkhatta'ina attawabun haray almuhim oɗo asl ɗen faala wattinde hakkille makko ko waɗi oɗo silsila ɗettuɗenmo koko cheikh ahmadul marsi ɓe maaki ko wata neɗɗo hay e gooto yawito konngol muɗum ka wallitagol diina cheikh abdou semin ɓe maaki si neɗɗo jooɗike tum wi'i jakami wowlayno hara koko nafata diina hara lorra mum waalaaki feeñi haray o bonike e diina kam ɓe waɗi misal wo annabi moussa ñande nodda ka fir'aun tay mbileɓe ɓen no ari habbi annabi moussa naaruno konngol raɓɓiɗungol ngol ɗuuɗa haala bugi hakkunde mbileɓe ɓen ko ngol konngol woni sabu haa mbileɓe ɓen lurri ɓe serti ɓe ronki waawde daranade huunde nden fof ɓerɗe ɗen laƴ ɓe yiltiti kono annabi moussa wiwno ko waylakum la taftaru ala allahi kadiban fa yushitakum bi adab wa kad khaba man iftara jonde wawi fuɗɗade golle ɗe faame tum ɗum ɗo noon addani ɓe hannde kadi fatanaza'u amrahum baynahum wa asarru najwa ɓe sownodiri woɓɓe maɓɓe wi min mi firtimi yiltuki joni noon anndi si tawi tun konngol jaka yawitataake haray hewti ka usuluji wulati tajrif woni ɓe wonɓe lugginade barmingol teddule e karamokoɓe noddoɓe ɗum ka walline atto yimɓe ɓe naatude mum ɓe annda naatuɗo tawi ko faamugol ko diina woni wallude wo o faama ko ɗon woni fallude diina ko waɗi ngol ɗo laawol ngol naɓata diina ngol saaki yimɓe sunna ayya yimɓe sunna ɓen hannde ka yaati si yaltama sikka fof ko gootum si a humpitike nder maɓɓe no fewnori tawa ko joomi men wi'uno kon tahsabuhum jami'an kono wa qulubuhum shatta joni dagaje ɗen ko hakkunde maɓɓe ɗe wona famponirede joomi men wi'uno wa qalat lyahudu laysat nasara ala cheyin wa qalat nasara laysat lyahudu ala cheyin wa hum yatluna alkitab oɗo alhaali o yani hakkunde yimɓe sunna ɓen hannde ayiya neɗɗo sunna no fewta neɗɗo sunna wi'a jokka fus mere fu wondani neɗɗo sunna wartirana noon ɗimmo mu'um mo waawi wowlude himo waawi windude ene kon no joomi men woolirani en alhaali yahude e nasara ko fiyo en ñentimɓe ka ko fiyo en rentoɓe en ñentimɓe ɗon joni ka en rentike en daƴi moƴƴaali aray ko oɗo asu falanoɗen addude ardinen faamen wondema oɗo asu o lundama yo allah subhanahu wa taala faamin en diina makko kan o no o faaliraka noon no o weliraka noon o newnana en faamirgol no jokkira noon ko waɗi ko ɗum tun nafata en ñande tawoyɗen mo hada wallahu taala ala wa alam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh tun nafata en ñande tawoyɗen mo hada wallahu taala ala wa alam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh tun nafata en ñande tawoyɗen mo hada wallahu taala ala wa alam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh tun nafata laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal